استاد ورزش درجه بین المللی، پهلوان شناخته تاجیکستان، فرزند استاد زبردست جودو و گوشتینی ملی رستم باقیف، قودرزاده ستاره درخشان میدان گوشتین های سالهای اول صاحب استقلالی علیشیر باقیف. کسی که درباره علیشیر سخن دارد یک بار نه 100 بار دیگر ترسک میزند. قодирзода зикрулло ховалинг. ана мардуми ховалинге ки қадам ранҷа кардед аз сафари 39 сола аз баҳрлои арҷманду бахтиёри гиромӣ аз муҳаммад бародароне ки бисёр садоқат кардед, аҳсанатон бод. ба ҳарду бахту иқбол майдона зебо кунед, зина диҳед, ҷавон мардона гӯштин гиред, тантанара тантанаи ҳақиқии гӯштини рӯдакӣ кунед. ба ҳарду бахту иқбол. акай Алишер, хоҳиши мухлисон шодмон бо ҳақназар. тамоми мухлисон хоҳиш дорад ки шодмон гилеми байна барен шодмон ризоеву ҳақназар, шарифу фирдавс, ҳарду паҳлавонои номвари тоҷикистон аз шаҳри кӯлобам. касе гирад марҳамо, майдон ҳам мукофот ва садоқат хеле арзанда аст. گوشتینی هردش با صفت، هردش هم ارزنده، لیکن کار بین که هم ابوبکر هم پهلوزاد هم
зикрулло ҳам паҳлу партов кард. бале дар муқовимати ҳар ду варзишгар ҳамон назарҳои шоиста ва суратафзоӣ ва касбият хеле хуб. офарин.